Wow, Nepal. Nepal arong sa pila halo day. Oh, langoy. Oh, pugay hindi na nang nak. Bago pila ho. Cholo, larga. Dake Karbi Anglong kali, Assam kali, India kali, Nepal. Good morning, Nepal. This is Jituing here. I'm from Karbi Anglong, Assam, India. Kasi doon na kadako ay pusta me nang litum hanang paklang mon pol adak ne non Nepal alongri sido mate Nepal along to pisigedo Biltamur along sido Biltamur Jhapa district along sido kasi paklang pon bompo lapu betime tamon dami on bagi arbe ta jang sik ekdom yo sera sang tong sido arbe ta we arbe jang soli kasi nang tumhan nang paklang pon bompo arbe bang asapso wedara bang hedi paham chat nang kuson pone wedara bang we tepin nang dai wedar yung semission pate nang dito nang paklang pon po along ne para pel tian da dai ho Dake Karbi Anglong kali, Assam kali, India kali, Nepal. Lahelo Michi Eye Hospital. Nang tum lang pon tame. Dakelo ilitum mek na chelang lang ha India pen puno Bangladesh pen puno bala local Nepal pun atum puno he. Mek kechelang lang hospital lo dakelo Michi Eyes Hospital sonsi amen ir pono Michi lake isi lang royamen. Day dakalo day mo pustame nang ditum apan pustame na pachini lo mek chelang bote dake sorkari hospital ador to kompik day non Michi Eye Hospital da nang paklang poner lo lapen ke putho bir tamu main city le pai langdam senang day ho ala dak nasipu nang paklang pon bom to towar ta lapuhen lo editum India son attack di la dak ta Megi mesen thang ta ti ho thang ta ve jenu thang ke thegam le stame India tengla tum puman humila di Guwahati Lokmanya Tilak Express has arrived